Yame ena apejano abedru samre se onfo mebu anipa enti se o so wo early retirement wo bi a wo ye leader sure se me na ko de ena me bu sam me se bufuo ena wo de kasa akosi nyan ko retirement da bi wo bi a wo ye leader as a leader wo so ma pani kofo mna bi black staff no ko bo bi o mo say wo mo ma pani ko kacha asam mo ja say leader de Num so hwenchenche. That's like what num so hwenchenche. Sometimes you say baby you hwenchenche. We go hwenchenche no ma be betima twoku am wo. No na they say what so hwenchenche. Onjai ba me say what the ya wo ne kasa e. Enti enso ne enua no be kasa na aboto ya ye de aba because what critics here Ghanaians love him. We are saying na pakosi asem. The odi ba bia ya amanfo fe. The oye bia amanfo ne je ho. Enti esa akosi wada mebu be ma ba betwebo wada ma yese wo uja ya wada ma unim se de city enti nya wada ma na se se wo ye wada Mema wakwa ba de Bajoba Trend TV so enna ma be pie buo krom estate na me aminu abe ma papa Kumasi na ebe twetwe nkomo ya na wa follow ye na wa share your videos no na wa subscribe amaye ahaye Bajoba Trend TV mediane awututu a na me ba na papa o set so nti wa brenti me nchen ho kra no mekọ me komo no kwabra ene entutu so kwabra na ho tese nyankopa do bibi ekoso kama na so media me ho nya adenti na interview ba ko a me be ye e ko be 4 months ma hwehwe wo saa sanete uni dia yo modi ezi wodi ndi bodi ne o so obere kakra saa joba kro ya o na uhwe me ba ye wa ye busy na wutwasini na wutwasini se Kumawood na me se mo start page mu pa edika be ma otiefo no wahwefo ye be chia o mo na agya ya da o mase odika ka o se subscribe watch na side na share na wiase hu sini no call from e wo movie e CD hu no e direct ba e YouTube which is the years say aba obi e follow no nti say ho na e say adwuma de gu what I say ha ho so ya hyem kena enye easy kra okay nti we say na ye full movie na mu twa na say enye full movie barem bibi ti say fatoka no so ma me wada ama me do am fa fa chame yo set so wo set so ti ni nyina aka ho fountain nti te say story a busua gold abam na we say me na o say me che we say nti you know sa busua family ntokwa na bi na ye okay kwamra me pese me busu asem me nua be ma no no nti papa Kumasi na me ne twetwe Kumasi nyina ye papa ba ko pe sure Dr. Likey akwesi entry Ebenazer na say wo kwa abrochire omkoye program bi woni teteku ne ayi se munyina wo camp wo bi wo like camp na adenti na wanko bi on say ye juma we no camp barem obitime ba no akasa okay Kumasi nkwa na mpeso kwa MC mame okay what I say ebia me na me kwa MC Ebenazer ba is okay chichikuba obi aba is okay but si Kumasi na opeso here okwa MC man no necessarily say omo maka no hia omo anaso omo nye good and omo nye stars okay so what I say it sanity and then me no kasa say enye abrochie na obi beko what I say by na me no kasa 3940 so ni Ghana sa onu so kwa abrochie onza wo kasa wo sesa etu ni mu abaka se ana abusua no we afa na we ko na we ankobi na we 39 so kwa abrochie ne ya me no kasa no akodu Europe me no kasa na se nti okọ na me wa ha no nti me kasa 39 so ko abra me we de 39 kwa ma no na de abrochie so de wa abrochie wa kwasa asama wo kan nti ama me kire mu se enye bo apare so mo be ko abra Dr. Likey call and interviews bi ko call so mo bi ko busa 39 say adenti na Likey kono wode chichiku na koye na wamfa momo anko na akwa ese like ni favorite ani chichiku no ana tetina ka say enye no kre na I company bi ne buy do omo pe no mutu so enti na me show said that is how it is initially any yetu ye kwan dada so what I say many akosi antwi we have the team yetu kwan dada last year ye ko this year ye say be communal kasa small days ahead yes an be ko enti nye say bia obi be fa obi akwantuo na wan fa we anko so say the letter ni si ba na wo say ni patu na ya akosi so ni checheku
so what I say now so mo kono mo let no state say like me na me program what I say let no buy na fa like me na me program what I say and I say okay I'm here asumesi no obenti even though me be 8 but me here nipa me nipa from that group me say here nipa 2 and so from this group into sha class nipa bebrebe na see nipa bebrebe nice but o choose omo no omo koye adwuma na company no group no omo tena the people omo suggest say emfa we mu na omo choose ye not necessarily say be I am for be an kwabruchi and I do be kwabruchi no not that omo koye program no so you say program na very successful yeah, but omo ban airport so what say like interview na why na so what here o say enkofo no mudi na chi no omo ha no boys no aso odin am pass nkura no mudi mochi no nkura no maso odin ma me kura wo nkola 10 na dey abenya 2 mo maso odin that is how it is say we be si atete nkola no nya omo nyina mfa the same tete ni mu ebi be divert ebi be fa ha ba ni nyina aye nkola dey still na no say we be si aka so ya akola no oya akola ampa still no hia atene until we still have some meniama bebra ye just e betete mo madru 100% what in common say because akola the way they are akola when you need the nurse you use the word quote akola engineer so betima tena mana ye dey aye what say adwuma no kora wabre say kora person wo jaye na ono kora kwa 1 year ni onye adwuma kora nwo no channel mu okay wo ye nkrofo adwuma na aboske any company na ye ne mobunti na wo pese wo ye adwuma no de boa san kora na adwuma ne de 2 weeks a day anim de obi abete ne nka se de obi obi afọ ade mo camp wo no de ye wo mecha wo de ba ye de obeye na what's when you obi adwuma bi ti mama nka se me show unsa obutimi fu asem bitimi show na wagina so aka asem ba no nche so be act on it what I say obitimi ye wade na show eye wo ya na what kasa ntu kasa we a pull heart out the aka na ye say the oye na wanye ni ye no obe kra no yes what I say amana ye nyema that is how life is me kra no wo ka no akwasi talk he was talking with passion and nyema bebrebe na ekoso which I am not supposed to ayensi entoma gufin ye dey ha bonti eto bia mu nsi bi ne so you see na sese na we si wi a na dey na wanya after you dey sa bonti ono no obi abeka mi no wi a what is the benefit of it that is how we also hwe what I say adwuma bia no esintom adwuma bia o wi ase bia by making sure so we don't bring the esintone out just to keep adwuma no going me pese me busa se na sa de no wo ho ansa no okodi be 1 week plus there and I make problem no because that's what buy an airport no and someone like their bagana has say no thing I say obi an buofo oti play mu onya kura ko obe hure sifo abeki kanadwe and wo huri ya na ye hia no coin na chese and some na wo Canada minim se wo call ye no na nkrofo akeka se and na wo interest wo wem and na what see no de hu obufuo ba na se na obufuo no ho dada asa na ko wo na say abuchi no kura no se ntokwa be ba me na so mo yede omede santo kwane fa ha because akwasi ono abruchi no atiase chicheku no ono atiase it's like that call ne buy na esi hia ni patu ana me amegya me bumfu so okay ada na manko bi me panyini chicheku na me ne akwasi anko na me ne chicheku na eko you see the key nti sanity e bia nse me ka 3940 so kwa abruchi ne ye so atiase nti enye sa area okra a different thing altogether but sa won kan ye ho na onim how it's working. Yes, you be jina bonti akanisa. Akwasi kasa no kasa na ne ya umu kasa odi kasa because abe ya so be wo ba na obetete no. Na be kasa men kwa o se ho na me free ba. Don't take this or say my fairy me de to ho. Nti basa o be kasa o de ya odi be kasa. What I say? Ba den ya be sa kora no na ya abo ho ban. Ye ma ne ntete nko. Eye den ya be sa kora no ne abo ba. Megusu ane papa Kumasi etwetwe nkomo e wo Joba Trend TV so me da oboba village and apartment ase ona wode ma be pia ena me twetwe nkomo o peku ase amanfo from na obema obabi papa da enti na de wo kan opesa wo kase oboba village and apartment ene ya mo enkoda ho bi na no me enkoda na oboba da bia ho advert ha me enkoda ho bi me pacho oboba ne enkoda ho bi me sro ma Kumasi emeda ho bi the next production no Joba mpacho boss Kumasi say opese okoda oboba ho nti we de wa wo maame nti Joba mpacho next production ma Kumasi enkoye no
poku ase amanfo na onko enjoy said ye kwaku interview no say obo be de no makuma say enko fa obo be de allola ye ko bi obo ba poku ase unim say next week me kwa adwuma wo sa poku ase adwuma sama poku ase ene wo kwa ko boba village apartment ube say home away from home. Wow. Yes. The apartment, right? The apartment. A guest house. Wow. Utimi bibia bi o. Kwa kuma nu be say a point and kill. A kill and point. Etu kwa bibia e wo so. Ana o ka se mo se. Let me say. The okoye like interview no. Fresh boy Papa J. Papa J. E ka che like say obi a be ka che no Papa J say. Like do checheku chen wo mo maka no enti na ode ekoye no e ma like nsusi supi se ono kura wonim nipa kro enti sa na e ma wen emfa problem kese. Okay, so nim nipa kro that means enkoma akoso enkoma na ekoso no me na me ni hobi enti me yi ano a enye yi aduane a wonim mu yemfem fam prekopen kotum unless me busa akosi se Papa J ka say wo se ma so de to so wonim nipa kro na e hwan ya either than that me kan hwe enye dey wo kasa wo ye mu wo se just wo be so ka akosi se ne be wu ye kura no enkura no mu di na chi kura wo bia mfi no wo bia amoa no wono ena wono ana eboa ne ho na onse eboa mo na obi kura timi di na tema di sebi ne maame a wowu mpo atem ne nyina ya na Kumasi nso tibi na otibi obetibi ne ba ne wuo no nkomo na wodie no let's go yenko ho kakra bi unse sebi ebru sebi eso ye se kan ntini na account yeah it's a family thing ena ebia esi ye no de na oso moye no omanye afutu bi bam nkomo bi koso kasache bi ye de ekoso nti ho ne de migina ho ema me ma no se me ye pachew e mo bat okasa weti yawo na yawo de na owo mu no ade ba ko aitse nipa ba ko ye nipa ba ko pe oyewe and then nipa oye mo nyina they are not satisfied as omo hu ni say still the why mo nyina no wanya hwe so ni but trust me say kase biebie ne ma akosi antwi aka Ebenazer enam no so ama amanfo agiregyina ye ni ade a obeba wonum ye nyi twen yadoa atin komo na say ba esisa na esisa ya nante because akwa bibi te say eye abusuam na wantwi abem nti ebe make sure say wantwi nyina ebe dey ebe killing ya settle bibia it's a family thing asa ade na ekoso no wonso ye peni unim mia na meka amasem say ne a friend Rasnene way back na said ono wasia bre wo Kumawood no kra no me hu ne say amfana ankohwie ba bi ye nyame na apagya no abedru samre say onfo mebu anipa enti say so wo ko early retirement wo bi a wo ye leader sure say me na ko de na me bu san ne say abufuo na wo de kasa akosi nyan ko retirement da bi wo bi a wo ye leader as a leader wo so ma pani kofo mna bi black staff no ko bobo bi o mo say wo mo ma pani ko kacha asam say leader de unum so hwenchenche as I like wo num so hwenchenche sometimes you say baby o hwenchen we go hwenchen no ma bi betima twoku am wo eno na say wo so hwenchen onjai ba me say wo de yawo ne kasae enti enso ne enuan be kasa na aboto ya de aba because what criticize here Ghanaians love him we are saying na pakosi asem de ode ba bia ya amanfo fe de o ye bia amanfo ne je ho enti esa akosi wada ma ebu be ma ba betwebo wada ma yese wo ujai a wadama unim say the city enti nyai wadama na say wo ye wadama dada na no wo Kumawood Kumasi na wadamfo ne ana say na say obey like and wa fa na damfo o kan me ni akwese ntwi start way back say minim sa unse obi be ka say start ye kura no let me put yenko way back 2005 2004 and you said that time then Eric Asante we na me kan enti way back 2002 2003 2000 60s no enti enye na akosi be say what I say na me nim say aye denti nso do akoka bi edi ni party me yes and yes sir okay say ma me mra wa brabom kakra me ma brabom wa interview no de brabom nyan kan say ne wona me ne wagye na menya wa twi me mu be say ayi wo de yanka sa brabom do be ka be ya no wo de kako owe me Kumawood wan kasa no papa Kumasi wan so wo production
On say me production for a very longer time. Okay. Enye first time on say my nyuma bebrebe. Okay. But adwuma no koye sa no. On say no more CD bi. Enti me nua kwasi ye ha. Me nso me ye ha ye kan bom. Abeye one. I'm a team na solid. Ibi answer wo ka say me nso me ye panyin wo mu bi no. Sa na akoye. Ye try say the chances are sabi any time ye nya no and there is a chance na ba be make good use of the chance among kwala na omudi achi ni what I say e bi answer tetan kodu abuchi no ye and ya na okọ ya na okọ an yes na me hu ne say na interview na ekoso no so about tetan na di masama papa je interview na no ye no na me hu se pa ono na di pen kura e show mumu because obi kwa abro chire na me gina me be na bebu sam say aden na wan fa me manko na wodi wo bi koye dia okay mama nka sembi e hono so busa saa se wo as an artist na yebusa question no wo na be answer ni pa oh ene 39 answer ni ye e bia so no so kwa broche ne e na me kan ti ya odi e o mu nyina kwa e betimi ayeye wono nso ebeduru me bi kura na ono nko ampo na ekọ wono a wo kana timi na na ntina me ka so ko ye so ni so this one na Zaragoza o baby o Zaragoza yeah Barcelona na Spain no oni Madrid for ni bogumo ho na wo e dia kasa be na ya na kasa ma kime vula be se Dabi mi busa wa sem se dia kasa na no wa wuragum yima no e pa chefe ni keshi na e dia e siwe nyina bia o you know say tenwe no wa for make spin lewe o wa den enkito chima acho a turning of a reverse of a tree combined with English and then you know the house and kusasa nyina fra na woka yeah na nipa biti ana yeah nipa biti that one pacho moka element moka hey bra wo che kasa no gina ha na de ayere wa akime vula bi say na taxi sabu mi say for my fo a omu kispi inti mani you know say omu kispi so de he bra what say pacho say edru maybe say what busa ne say amount 40 ase na omoka na obusa inti sakavigi ni say siase stena mutan bi obamu kamodesa so na me ba be kima amade ayiwe bi no on fada bro bi obeginche saka yiwe vigi no no na muka me pacho o say obaye na interview bi ma e afa obi di wachi interpreter no make sire kan no wa chirechire mu because kimi vula say siase saka yiwe na etendre siwe na sa ade we ya wo ye wonim say ade we ya wo ken eye krono na opese obo ya po na opese obo nipa asa mentie na opese wo kagu me so no bra yi ni amade go osebele amade bia ho na wasebele oyimo because yiwe no onye amade bia odema na epudia omutun kispi osinya kopon se ohyirawa na wamawo achede iska nti se wadwumu bra ntimi nka eti we no ye omo madwumu do na etimi ka enketo chima ene ma me musa wasem se kasa bebre amade go se sini wa ya achepa nti no se drum mra bi na wo de mse sini bibia abetimi ayi ka de o pesa o ka bia ti se ye kase e bia o sin I say mo ye romantic scene bi na me kiss obi fa wuro obi drosa me fa me sin wuro do pa ma me fa anya me pa jo me nya se me da me nya we ya dai me da me nya para fo no ba o drosa show me da nya me ase me o ya wuro fo a wuro oh yeah for she's is an acting you can be say actor ade ni ho a wo be ya ma na wo ho enne ade ye one kasa personal life until when we say action means yeah there that means what free papa Kumasi tibia nim abaye ebia owura ana kofi ana kwame a o place our role no until enya we like nature or life no me pese me na mu so na mu miemi o mu you fire joy na eno na mo de fam joy yeah you fire joy na mo wo yere nom na mo wo mpra nom de ya na mo pese mo yere nom na mo mpra nom be ba ba jade ni because e yam say de mo de jancrofo guess na mo pretend say mo wo bi character mo no obi nso be ba mo character mo de abaye oni ba kro ba character mo no ankasa na say mo Baba for grato brother me kasa me busa kwase so oba ne character mo ayo no anasem enti me ba no mabusa ne say oba o character mo ayo na asem te say de wodi ye obi wako obi character mo eyi obi yiri say na obi don timi ma character mo enye obi yiri say me twa me ho aba na obayi masem ya no me say mo de mo konkro for character mo
mo de acting na mu mia mai nufo na mu mia munya kura mo de mo sabe hye wo makoso yokuma in the name say mu ko obi character na mo de mo guess ba so on be so mo acting na obi ba mo nso mo character num do mo be ye bidia eno de da bi okay mama nka se mencho unse enye obi a okwe teacher adwuma any person ba be teacher okay enye obi a oye restaurant the person ba be nso be no aduane okay in the fact that say me acting che say me girl person onya bia me support man me what in common say sanso obi o ha ne girl ye adwuma no person ntwa bia obaka say be me boy me ma me ye ono na on personal reasons sometimes you need not to let people know your reason for doing certain things if they know then you can't hide it anymore I say we chechire mu do enti say wo girl ho no person obe act ya obe mana be act ya no ye obi nkomo na me nkomo eno ye wo nkomo na me say o girl person bi anka so be act enti say na say o girl ka so be act ya edu wa ye nu na me ka say o ka so be act ya onyankan enti ye fa say waka obe ye onyankan enti say de wo si ka say waka obe ye tira say ma ne say o de nkomo bi betwitwa me nkomo bi a metwitwa bi ma me ka sam now the minimum guess minimum guess yentu aso enti wo girl kan be mana be oh baba oh yeah why not enti say wo gina set ne so ne say obi ni play romantic scene na adwuma she's acting enti ya no de onni problem okay Kumawood no wachepa minim say wo start with late Erica Sante times no limit entertainment no limits ono nso no o ti ase anyame fa no crazy because no dey brofo na no dey ba I can't remember yeah or no idea start English movies so Kumasi Kofi Adololo night yes chasi ni bi wo ba ntima ho ba bi okay yes me kai asa na kan wana na me kan ho ba me kai me be pie so yes yes me atitini we atitini na se wo na wo sa akoba adwuma we na me yeah because I'm praying very very hard nyankopon se me free we ase a on sama me nkomra what I say reincarnation nebe sabe actor mesambra udi papa Kumasi no ebi a mefa papa nkran ade o ko ba ma ebi a ma Kumasi no akoye nkran ebi a ma copy Mexico kura me papa Mexico oh ene de me nkomo ya ye de na ba bia me be pie no esum ato me nkomo iso enti me nkomo no me hu ba bia me twetwe mfa biom papa Kumasi sise owu no okoba ba bia obepie bia okopie Germany kura I Papa Kumasi. And I judge me ya o me se ne mani abre. Baby be gina bia interview am jo ba bia me gina ya. Ene no. Tem me hu ne de ye be ka bi. Say ye wa election year 2024 ni wo. Ti coming 7 December. Ye be to aba. Na said ye wo mayi mu ayeyi no. Aba to no wo nso punch baby said ye wa de ye wo. Before me punch no. Mama ma wa de we. Oh Madagana, your men are dying. Everything is scatter. Oh, what's up the matter? Oh Madagana, oh your men are dying. Everything scatter. Oh, what's up the matter? Wherever you go, a holiday. So you gotta holla, make your own ends meal. No work, less job. I'm a street child. Waiting, I'ma do way. So I gotta go to the street for food. Whoever block me, no chance, gunshot. Hey, they got things that be food, no be so. No, I'm for who, now where they do it. MP vote parliament one day. He take all his family to Abroach. We the voters are suffering. Them they think about cars. You think say you do in Madagana. Don't forget say judgment today. Them they cherish Lazarus so more than Ghanaians life. Oh, if you're real Ghana, raise your flags high. I'm out check Ghana by the end. So Madagana makes sad the chair to do. Oh, the pretty pickings. Oh Madagana. Oh, your man. I think come on I say. Yes, I say me busa we ya no. Election year, but trust me, you got trouble na your day. The system is still choked. A school for be school omunya baby nkoye adwuma enti what are we ekoto bana ye den enti na me say aba no say ye to agina ho ana ye to asem. If you ask me this me opinion your omo be to asem your omo be to agina ho but me as am now baby me no kase me agina I don't know what I'm doing now enti ye new trim so be to aba and not necessarily say meto
but minim baby am gina say we nim the over because we are about the same yeah we still have Oko hospital the eternity ensure to wherever is choked choky so many stars are going on as still is the same thing now when you say yenso ye yetima mano yenso ene bi wo ho ayenye ni ya bibia pese wo bi free soro me ye man na ye free soro am fa ma wa nyankopon obeda act to le bia osoro o start ya enti na nyame nim ye nyina politics de ye nyane sa mfa nyankopon ma politics for the nyankopon ba politics ma you lost because you can ba they all say dey no no mo jeje na mfa nkoye it's not god. So president to no about okay you $50 million okay mo fan come sinifo mo ma actress e bia $5 million mo ma actors $5 million na mo ma e bia producers $5 million $50 million yeah at the end of the day sikana be ko $50 million e be kwa ko $3 million and $4 million per where the rest of the money here ko let us say president no wanya hwe na mo won in China stay de na o se de no hunya machine se de wani nyine kra ma mentubo ni yi o mo no na say ma president bi kano it is about omi aso baba president dia one day said fin bia ni ho ti ade ne ntoma no no nya president no sawo na o kan o e wo me ne e wo yen ense so ati ase nti ba wo so be ba fine so atin common as and James so be ba fine and James so be ba fine each of them will be qualified but as to say nipa ne ba all be ya ma problem ne pressure akọ because when you travel outside that is my problem there were so many staffs institutions they under payrolls be awan kasa kura be dwene ho a wonti ase nkran ketenkete they pay them maame form pay form share them they pay them they feed them I have been here. There are so many when you need ya wa be hwe ho sanity sanity man wan na be ma sanity man akọ. Yes, well, let's see how it goes then. Let's see how it goes. Abano, what dear? Yeah, true. Metu, but Messi baby, I'm gina. Minim some me de ko cheddar. Minim some me de ko jam. And I minim some me de ko bow. You're a politician. What? You don't do politics. No, I don't do politics. But I have politicians friends. Me that say. Me that say. When am I born common? I'm a meniachi. Sure. Now back to Ebenazer and then so ni interview no routine. Okay, so what dear? O two for. We are the crown or catcher or would see and so ye penny chef on so ya de no ka ono so tie we na che say mo de mo da na koma so hu se ni nuan mo ne mo sha se and so mo tutututu mo hofo ejeje enti no na me gina Ebenazer na maka je se nya me hira so no obi be di agro no be gina TV so abo aba so de na che say a very faithful person enti be 3 seconds enkwala na mo ba no mo di mo chi no mo abrove Kumawood abre abesine yeah inti asembe na obeka alright advice I make catching crane say undru ho ayenka ho asem but gradually the mud pool will soon becomes a river and then rule so I don't force there to be there when there is not there okay inti kakra unsu bedru ho yemfan temum prenko okay because prentam kwa abukakodo na nko na ogina ho ba oni amanfo bomu kwa mbokwa konya mu jeja meamea we ni we dinko we ni we na ni ji aba nti en kakra slowly unsu beduro enyam pepere ho ena papa Kumasi waka no wo se enyam pepere ho asem we de bia me kalumba kaze bo se mframa de huhu pade a onya nti yento ye bo ase na mere ne so a nyame odi ye beduru ho enne ma be che no wo se te so sanse me bre yie ansana me nya no na we amenya no me se dem se kwan no mo bi ara joba aji asaba na se be ka che joba Uda ka bibi che joba okay joba nyankopon sha joba media ati se mo bo wi ase ama ehu yate ama ya soso hu de ekọ na bibi ekọ nyankopon sha mo se de bia mo nam na mo ye interview ma de ahidi bia pie about nyankopon so sha ubo adwuma kakanka you get there nyankopon sha joba for ne ana mo ya high kwa ya bi so bibi aye be se share bi God bless you
UK dear. Semi crow. Semi mammy. What do you confie? Omo ba ehwe me saa bisa poli no omo de car wow be ana me. Ti se ko na di ko e. Anyam nam de no ko e. The bia me ka asem we boys na so ten. Enko ha eho no obekọ. Ko leader no ada. Na mo ye de mo pe ukoye bi ma we ya. How? We bi ma we ya. How? A problem mi jaya dwuma na e bia kakra me ye agumi de mu ye aboske. And a company, Sankola ni me nunti, and that's where man come a jay. Seme ye ma papa jaya, we ban on a buff. Jay, and obi quite me whom and no buna, but me producer be a